Yamadofo nyina akwa babio ediba eye Dwaso Nsem dwumadi a ye de bremo ewo Adom 106.3 ane ede eye mada sronko na me mama ni nyina sema betena mu ne fama ema ni nyina wo multimedia ha sei na sanso fama ma nyina won mu tie eye ekyirikyiri ne bencheye ye ma obi a akwa aba na me won komo ketewa bi ampesa me ne me nua ma na yedi na ye hunu sei Emma ya hu ehia papa efasodie kase na ewo ye nso da bia na me kase se wo ye wo ba woni mutumi awrade dia ma wo enti wonama na wo jajai wo ho ananso se wo ma neoma bi ebufa wo so ana opa me hye wo kura ne se wo ye wo ba no ukita eye akyede soronko wo ba bia wo akyede soronko sese o manani yeden akọ na wotimi ade bo abrabo na wo bo no enye gya wo ho wo ye wo baba wo enye gya wo ho wo ye maami enye gya wo ho emma sabe enifa bi fa wo nwura topre da bi wo som bo pa e wo awrade anim eya na obeti potokasam ya say women are the weaker sex me nyi ntumuda emma yenye weaker sex ye the softer sex ye the softer sex ye emano ye mre ye go na ye ade bia ema no so ani baabia obabia etimi etumpon esan say we are the softer sex enti weaker sex ne de ye nye emfantumu da and I want him say you are be 132 million you anko school 132 million girls are not in school. Meno kasa sesi one monko school 132 million girls are out of school. Adentina say etina homa emaiwa dodo sei etina fie sei one monko school enya de papa. Entina say yakoye nimu na ye hwe se ye bebo ye ho modern wiase nyina aboa ama ema atimi enya nimde sronkun na ye kan say wia ba ku bi so wo mu ha me kura ne say ema empem aduasam yensan da bia every day ye forso won mu de won wura eye aware a enkwada mpe they force them into marriages. 33,000 girls are forced into marriage every day as child brides. And you say, as I say, a bomode na ye na ye kan ho asam na de mama ni age kase ne afi we say asam a eti sama eda eye International Women's Day no eso. I say choose to challenge. Choose to challenge. Na eye me de say ka say choose to challenge na che say ye ade bia ede ensakraye ebeba ye ade bia ede abakwasa wo beja abakwasa bia to ho bibia deni anka ye somu enso no oba choose to challenge o challenge no na the change ba o challenge no na the kan kroba o challenge no na the animdie eba eniti emma se ne medical kan no asodie edaye so adwuma awo ho esese ye na ye be ye adwuma no soso esanse ye wo ye nua merima no soso a won mo boy chidom enti be bia wo bia aswoba be adwuma bia wo ye hunu ne se Yakopon wa mayen multi-talented task a kire say ye betimi e de aye adwuma no ye kofuo mu ye ware ye wo ye kosuku ye say e ma dodo na e wo sa tumi no na anopai eno na mayan kanya ama ye ne ye nua ba me nua ba pani me ne na hia ane ye nua ba ami me hu no na me kan da bia se wo ye masafo ba ane na utie ne nsam kaye na wo hwese ne ye maami esi a wototo ne nsam ko social media wototo ne nsam no dandan ne nsam a na chese nimde mapa nyame de adom no te no po be ka me ho ne akwa ahoma no so ne ye ne nua ba eye Peggy Amadonko ama ete sei ma nyame adomo
Aiko, my mind in a and I yes was saying, and I'm not saying the swami. And oh, Yami wo Hama, Yami wo ho, and then Akoye, Yenina, Yedasron Kukra, International Women's Day, ye this year, Pemo, Ediako, and Kind. Now, Osha your team now, or say, choose to challenge, you know, I know, at the end, I will come from Kakra and Sana at one common so. You made that thing. And I feel team no team strong. Na I was say Obabia Yamwejuma. Say you share Omanga and traditional and cultural practices be brave or what a can't ema eshe. Na say team no you choose to challenge there. Na say or say yeah man. Yeah na you challenge you or say and no man MY no. Ye beshe amayetimi eye view. Na eno nya empokwa na ewo say ye de ne ye eboa emaye challenges are traditional and cultural practices na e kan ema ehye no enti assignments ema nyina ewo wiase nyina. Wow. Let's just say a juma abeda wa mayama afidi ye soronko ne say ye nyina ye de ho as emma ye de ho wuramu na yetimi ya juma so na e de sakraye e de beba ewiase nyina. Mo ama Maame wo nyino na to say me pese ye kwa wachi kakra na ye kwhwe se ne as a seasoned journalist nyankopon gusu ade wo ye adwuma GBC ho de me say nyame e de wafa ho nyina awards a waje ne bebre sabi ama sabi bi kura no bi be kan so ama kura won cheda eni ahoden sa enso so no wo ahoden honhom mu ene honam ani enti no me bisa say wo nyini no say na abrabo no ne asetena no etie medasi na ye kasa ya ne aka sebi eno so ye cultural practice ni bi e wo say ye jai sebi no ka medasi ehun ya se ye beta sebi Matias ye obia ni ho owufo bia ni ho a obefa sika se me costo akoto yare obi wo ho abeto no kwan mu obi wo ho ayede wo no me de no ya mfa wo me ebeto me wo kwan mu na se eba ne sa na wenya awofo a omote wase a enema ebi moko di loro kwan ho istress ade no adom nti minya awofo a na omote ase se we abeto wo kwan mu na nso eni se esewto enunti anshada ansha misu bebre ampa hunamu no me ntimi nya ade gidigidi ti se wo maybe we would the 1 hour beye maybe the 2 hours beye now so ebe wie no na maye na wa ye wie enti se ya best enkrofo a even the key word we did them yeah eno na eka enkrofo a omo physical and special needs but ene ye ma danti ye be hwe ma de no oba owo special need no ni how no dofu ade no betimi aye kra so na obi feel say wuntumi nye ye bu wabam obu wabam nti ono so onfra wo say beye enti de bia no wo no e wo say wo tre you have to go the extra mile manipa ni hu say wo betumi aye Ghana ha say no yen ye de no artificial barriers no e na e ha adwen environmental challenges. Would the young Ghana school on the premier university? Fancy ho. Abro thing. Na eno san wo your bar wo use wheelchair na just a school no. Untimi nko. Yes, mo. 206 na Persons with Disability Act no e baaye. Beki mo enne. Why ene monitor adan fufura? Yes. Public sad story. Parliament aye chemra no. Why na ti wheelchair mu a? Se enya lifts a nansen no kra ya de fufura nche obetumi akọ.
enti saa nneɛma no ɛna ɛha adwen ana ɛha obi a ɔwɔ special need adwen na sɛ obi wɔ special need no ɔyɛ ɔbaa deɛ a na kyerɛ sɛ ɔno no deɛ no ɛma yɛwɔ challenges dada na wo deɛ na ayɛ double enti na kame ayɛ sɛ wo deɛ aban no anaasɛ policy makers no ɔno mu di kan limit o ɛnyɛ wo ankasa wo ayɛ wadwen sɛ mɛyɛ biribi nanso policy makers no ɛmboa Ghana statistics are no say you were 10% of persons with special needs in Ghana. 10% too. And 90% no and to me 10% in India. Not then I hear. Yes, more 90% no. More to me say yeah 10%. And I say disability, especially physical disability. A bit me to be at any time. At any time. Yeah. Why am I sorry, baby? Your classical example, I say, you bet me a use. And Okwarepa Ghana for Sunina, Nimia Papa Apostle to me. Former chairman of the Church of Pentecost. One koto. Panie anase yare ne ba ne baasa na eto enkrofo bebre so ewo kwa edie e na yeye aboa enti say yentumi anya bibi amma persons with special needs especially emma dia ene loro kwa no ho ne de ye betena afresre sa ha okope duma so a sa o shawa o hu se onfa wo some more for who I had bebre but one institution or GOBA GBC I don't dear with GBC so I'm sorry now when we're I had nipano and the money pano disabled and our challenge and yen nipana or what special need no almost the able ones educated ones now who feel say or no I was say or tia say we or say me buanu or no mum no bua no no kwentia exactly me na no nkan but ye eno na emano eye jin no nti so wo pese wo hu media media no ebeto me okwan mu ba Yesu adum nti ya kunko ye nim wo kan sem bi se sia na eno na mama adwen atwe akoma adwen so say wo ne ye sane wo ba wo tie no na ebema usunsum aduane adi ampa sane wo ne ye tie no eno na be inform wo soul no to behave the way you behave enti say wo ne ye no ye de da kwan mu a obi a timi fa bi e de kɔ nanim bɔbra na kyɛ sɛ o kra na ti wo mu no so no ɛwɔ asomdwie e de ma nipadua no ama mo yesen mofra no onuanom no mo yesen me papa no me maame wo 10 mo wo ma ya de me be 28 na se say no ya custom na ame mo o ba na mo ye 10 na mo be 8 na se say mo aka 7 yi what also saying ma saying na marima saying aha se se mi o enuanum mema mienu ma no na ye 5 me na me so originally 6 nti se no me ye 5 oh ye 5 mo na ma adwuma bebre wo wi ase adwuma bebre wo ho na ye den na efe de oh ya na ensanchiro adwuma ya na ase santan ha na me adwuma we ya na me me da sipa yo mi no na me di adwuma mienu na si mani so me work class 6 na me ka kire me ho say me ye adwuma wo Bank of Ghana ana say me ye adwuma wo GBC that time kana me said that ni GBC omo ye ni ekeka ho but me see e ho na me ye adwuma enti me wie set form no me ye say me koye adwuma wo Bank of Ghana me call ye no na ye say me mas nye papa me nsan ko trodium na mas so de ma o ye den ya me hu and your phantom abebo media no see Jesus so sa na Emma medical wie journalism na me Adom Nsem
Na journalism no be me developmental issues. Any and some efa emane emkwala ehwampa abe mama mi so asemu we de ma de na ye de me akọ se wo call Bank of Ghana any efa wo de anka journalism na de o de to nchen na journalism say you want bebre on the Sunday school journalism na ye anokware me nyame adom yes asori no madwuma ye me da ne Sunday school me gidi say nkwala no yetimi chi o if you catch them young asase na omuni a enye din in the Sunday school the mature Sunday school ebebu 25 years mature Sunday school ade pa ehono the first journalist in the world in fact almost the Bible Matthew, Mark, Luke and John they be as ana me come omunyina ti Jesus asem but obia wo kwan of fa so kan no ni nyina kowie ye no na asem kro na e na omoka asem kro na omoka ama maame ene ye o hwe ye theme na and the National Women's Day theme no chose to challenge o hwe eden pa afa ehina yen emma no osusu se areas ben ye betimi ewura ho na yetimi ade ensakraye aba ye dada sitina mu sey ya wade mu sey ye mayin titiye mu sey ye suku ko sey ye dan me pese o twe adwen ko bibi so kakra ma that's it say de wudi kan ye no adisia ene wiase aye woyi adisia na ye bibia adisia na adane Ghana koko na ema bebre so enko school Women's Day do I na ye share omo ye politics doctors ne ne akeka ho da bi omo ye kakre bi ema enko school no doso ukoya no pa wutie ya me ntwa wano ama ye say 132 million exactly ema enko school yes serious very serious and I said you ema na ye the backbone of the society. Yenyina ma yo ye journalist no obia wo ekrobia ofi senka ye de beto ye ho so say ye beko afibia once in a year ye beko ye nti ye nkrom ne ya organize a may any awofo titru e ma no na ye ne won kasa adom nti say free SSS aba na asase no enka yebetumi akoye nchi na ye ne awofo akokasa na fourth marriages yi ya mo mwati ase se emwa mayiwa no school and the liberty mayiwa enka beboa let's choose to challenge our traditional and cultural values of oba their kitchen and na oko eyampa na oba akọ school akọ kitchen na Oma ebusiani dimu obehu aduane a ose oba na onipe bia edi eyi yare afi ho oba ko school na ya kire na odon ade wo gota ho there be oba ko school onim enioma oso ya emfa malaria emma anokware entimenewo journalist, female journalist, and crime man Dawson. You may only say journalists are batted through a money bebre. Woman pen classical. Accra, Kumasi, almost deep politicians native. Aha, why you popular? Oh, men I make cover way, Meanwhile, Robert Quinn Crabia. And then my baby, why you call you me? Me a rural, me from me hold the rural the local journalist with international tax. You are in the spirit. You are in the spirit. No pay me Kofi Hassan. Me need to go. CJ NFA. Kwadwo Juan. Command ye dia the rural areas no. Sabe ya empunto betimi akọ decentralization betimi awurawura ho na wonu nyina timi anya fasodie kapem se obi asode a was me bank ran e ma no dodo na bank ran be so far at the hands of Takaya yeyi sister there were northern female journalists
anko mo betumi akọ wo de afi bia wakọ no eye pencil pen no ekwesi fo mo hia sika bebre o role models eno mo hia Entienya 16 regions me gidi pa fe adumunti region bia or female journalist wo wakọ wo ne ahemfo no akọkapa afiwe me mfa ne se August me di me leave me pese me de 1 week baba betna ekra ni aboa mawe ya no ni atratre won won kwa wenya sorry but obi ti say vim lady she ade a oye anokware ma yebetimi ayo yebetimi aye amaye din o ko frefre wo trotro proposal here and there kakre bi na wo de akọ wo kromofo no enye bebre no mo hia wo ho omo beti ase na ya maye nua mayo no akọ school obi wie SSS na wantumi antoa so kra abusia wakobi yaka education yenka formal education nko a informal ka ho odi no bekwa kusia adwuma ahia ne yebejo ama we de wo ka asem no bia na atwema dua akwakosa bi so wo so de no bekwa akosua adwuma na nka de minimu so ne se enne na jamemu sane kakra na nka first no yaka se de obi kosua adwuma wo se mempe Ghana for sebe yemu no esase wanko secondary school wanko university woko siasa no adwuma enti we de yemu no nka first grade yeso commercial school grade on kan ho so atiase na wakase obi wie school no kosua adwuma boye adwuma sua no fa so dia ewom kakra na yento aso ma obi a otua adwuma no de bia tika woni botomo de bia won twen se boso me beso na aban ama no ana abanye tia nikao upama dia de dia ska wo butum upama dia wudi wo mraso wudi wo deadline so nya ne ya dia de ko mana osio echina beji na wo be ko butume na wo gya wa de na manu na o took your store no mukura pe baby afa odi wo be ya ken asemo obi a oyetire sese adumunti kra natural hair Ghana for ya besie kakra natural hair what we say ubenye sika aduane ye adwuma ema tumi ye nyame de adom ye no ye bebre eti na nyankopon say we are a help meet you help your in fact your heavily assignment is to help so wa worry o so won worry o so wo boa obi bakra na wo betumi atena na waye na dum nyame benya wadum womo amanfo ye o madum so the same women wo besha na mo man microphone tete microphone ten no efutu bone ya edu ba bia ma na ya na ye ma na ye wo nanso afi or say choose to challenge and we are going to challenge the system. Ya benya me ase say women's month no match na che say afi no enko etire bebre ye betumi aye enioma bebre e de abo ye nua ma wo mu nko school no o she min kura ya no pay na mizuza wa she ma dodo na won mutie Dwaso Nsem special edition yi na ye International Women's Day yi wa she wo mu so nkran na ansa na abekọ kra no kasa bia e wo hoda da ye ka ye say women are our own enemies wo jituma na wonye ntum some no 50-50 50-50 no kwese me wo mu se e ma bi wo ha omu tia omu sro competition omu se oba bi e ba sro pe e wo na dwuma mu a na kuma ntoni yem na nso nyankopon odi obia adom no dia me metimi aye no ma wo ntimi nye dia wo betimi aye no me ntimi nye entinka ye betumi ehu saade no se wodi kakraba na de medie kakraba na ye di bomu a na ebema adwuma na koso a enka ebeboa enti edu ba bia na eye ema na ye but ye betumi a correct
Fadi. Near Fia, and who if is assets in the moon. Wow. Amana, oh, quite baby, cray, a foot to some man pan, our day, Emma, a year. Yenny animal ma, and they are dear beya, COVID, dear, so call a mocola honor, man, be the Adani handkerchief. Or they are saying, I saw by conflict and not the apple panenim. And then the comb. A foot to ben, our day, best and massive, your poem, dinner edge the year. If you're in a year, a bush in a year, or managing a year, yes, in a year. And your foot to ben out a man and some. A foot to me, what my mamma, Titruan, or what a Jackson say, yes, Roma, almost no smart. It's answer one or mucrafi. Into what mucrafi, no say, I really not sure. Now, I really said, yeah, Kumuno, are you home? What would you want? I won't see us here. So I really not at you. Now, Namia, the moon, not for 2 weeks, no debate, Nefia. I bet a day and Colane edit. And no quarry. The best play in Yamo, Nina, near Mamma, would just say, no smart, need your money say, yeah, call round to the Crabia, I'll come to Yare with a young client for Yare. Moana, oh, Mudia Moshanya, yet the Yense. Ya best row Mubi say, Ubia, sending no smart, not and Safro, and in the Kikamu protocols, meaning now, Obercono, market carbon, oh, Johnny. Yes, sir, Musa Omontiti Omuntem. Na a paniana so I started one. Oh, baby, Uncle will be made my woman, dear. Obi say, oh, wow, better than a bat. Obey then me won last week Tuesday, but in the best wrong say do baby womanko will be now face ya mom what ya say Pani and I one abain say a free and crossing your best say ma will be and casa open in time oh they for playing Ghana bra na me 1 mount now call a free abain ya the chair abain so the chair into Yanka. Ubia mobile say Obekwa Wubi. Oh, Akasama no Pewashim crying do. Peggy Oba Peggy Amadon Copa Pebia once said that Yakupon Oshira Wate. And it where you ma wo ya head offices so Yame Ason and Ni Wate. Yakupon count home to no actually me I measure that fro. Na some of the two Johnny be a year and why bet me the abuama in crassy my one year dear no on any about one horse on your bedroom be who near a dear rade or the embefa. Why, ma, with us to be brave. Uncle push out. That's so I don't know. Oh, that's it. Bye, ma. Yo, what's here for me? Any about a year, Peggy, don't call. And I know a dear and come we akugui. Now, the woman is say, and Chebbre. I want a new young one. And me come sister bad boy. Yes, they say when you're 19, when you're 20, you won't no. I want to hear you may check. I want I Kwesi. I want to start here. You may now class 2. Hey. I want to watch it. It's not say me can't say hey, you know, I want to watch it. Yes, all that, Mrs. Adedano. Now when you're radio, so now Obo Gengeema, I want a new young one. What that's the obey. And yeah, champa. Nana Kwesi for are you a class 2 dear? Let's just say. My son also class. I want to start it now. What do you say? No crutch. Hey, I want now. I met the only and it does Simon challenge. That's here for ya mammy be our one so Agnes Brago. Now set here for Becaya. Now say don the gun she, you know. As she could go to my mammy no be to Tobaha. And Uncle one more pen was Sanka buying and you know one name. Now on one kakra. I buy woman. Send a Jumana Quafa. One who saw one to Chede. And now to send this, they said, be to 2 years. One mom go to your Jumana. Young Commercial near Mammy. I give Brago and Nico. Mamma give me watching. Me pacho which shall be brave. I'm here, dear. Yes, I don't see me who ye pan. I'm a more quaban so by Dwaso Nsem. Edume dear so Adom 106.3 and they a special edition sans a Mayeda. Na me hwese ne wasitene mo to say after say edwane hye and send en yoma echo edema wo ayo mama me da masi bebre be November ni mu na ye ho no mo hye na ye ho hye na aban tutu ne nan e baaye se obeboaye
but skadi bedu ye no mama omama bi mu ubisa omo sisei ubisa omo sisei ma me ka sisei me tinu tan ha ya me ofie me nya adwuma sika na bedu mama bi mu bi mo de ye ko masrofo se sika no ho ye ko ya fe de ho na mo di pipe bi tantable bi abebo dan ho wo ko hwe ho na se wudi ni ma ne se sika no nsanka bi ebe si sabre nyina mama me di Agnes Blago ebe si sabre dudu na nim ye fe me ama meba ama hold on meba mi so asam ne to aso ebra edwane hye no mpanifo ba edwane mo be chorotro mo amho ni din ana ekwan be no mo fa so dia chesika na mamu ma me pa chwa me dan sepa omo baaye ebe chorotro ye di eye bibia se omo diska ne bebre enti ampanya me so ya adom omo de baa de check ne baaye ma ye nyina ye hu se sika no omo de aba afa omo body na omo yi bi mu no omo fa bi mu ma bi beto sabre ubi some pan fa no omo se de beba munya abotre ebe si sabre mi am jina wo 1 cedi mi nya bi mi tufie lo na makwaje na me de ato fridge ba ko na me de ye adwuma ada na wose mo yesa ama me ba si abotare na anope ye wo homa ye nua ma ni nyina wo wonam wo ha obia mu Dwaso Nsem special edition yi e wo ho e de mamo enti na oba bia beba so bia no asi abotare ne akenkan wo nsem no ne atime de yie ato yie na de mbisa ne sa mai wo hwa won ma chiche bia ma ebinim na ebinim so nya bia wo hwa sika ne kan na wen sika ne kan no awo mo hono o ya sure ma me de me didi because kama ma yesi ya chama ya kwa yenyi obi abenya be 6 million fine ma fa sister na ma ya muti 2000 na mo de ma 2000 so mo fa obi ade ama no so mo fa ma ye na chese wo no akoka wo no ma wo no anya bi no ho mi nya 1 cedi besim ne na onko na wo dua no ma wo nya bi ana ma ni bi kan ho ya don so beble wo bi so mo say mo so fa ba beche afa de mama unu de o mai o mo di tantable bi abeta wo no wo ko hwam na wo di nyuma ye sa onsan kan bi ebe sisa ablei me nsan kan 1 cedi kra ene e da so de tiro na makwaji lo na me da to fridge ba ko na me di esoa me am soa de kwa achini na chese emma no ebi ebre won twetwede e wo dwa no so hostel ma me Canada kra na se ya wa mate ase se sika ye ba yi na chese abaya ye na famu de se sika na ba enti ususu se mo che no e na ama che no ne che na akoye bibi e wo ho na se asan susu a mo kan che se asan ne yakwa aban ho no sika ne de abremo mo fa sika ne ma ye so no so adane asem mo chama bi mu mama won nya bie no ono menti ase o won no omo ni mpanimfo na na se de enti no mo nya bie omo ye dwane mpanimfo ana market won mo post chain mu ana se na tie menti ase ma me ko da me di won menti ase nyina ya ne ma hye na becha ma bi mu na bi mu nya bi ebi ma nya mienu ni miensa ye nyina ye nya 1 cedi dodo na meba o se ebi ni ma nya mienu ni miensa eno ne nchiremu ni sen Me da me ni say yes abi mo ma ofon so. Wunya ofon so so a wo koma so ofon no so a be sa akonya. Amma. Ya nya ofon so. Amma wasem ye no kura de. Sama me da o mo keka me da ma. Ho na kama wo teye. Amma ho mo na ka kire wo. Ma o mo keka ne sa because ye nya bi. Ye nya 1 cedi kra be si sabi. Se we said na nka menya ya na nka ama wabo anan na wakọ maslock ho no mu. So na de wasem akoto wo mo anim se ni situation. Na atesam ne de o de ye adwuma bebira emoa. Eno nti no me pese me ma wo assignment bi na wo ye. Na me ya adoma wukuo da me frɛ wo no me bisa se watimi ene ye holiday o china bo modern so betimi akɔ na kɔ kire wo no mo wo hwehwɛ ba bia se ɔkɔka no na wa kyerɛ se wo so situation ni na ɛde na wo no mo ɛyɛ ɛde aboa na tie de ɔmo bɛka kɛkɛ ti me frɛ wo a na wa ma me ate de wo mo kan ye na ma ka kyerɛ ma me pa cho me kɔ hɔ bɛka sɛ hwan na si me bla me din ma me bɛɛ dɛ hɔ sa ma bɛka kyerɛ me onkɔ ye nti me assume. Okay. O de ekọ okọ no mo kasa no so okọ no mo kan ye. Nti me ba cho me ko ba na o mo kasa me frɛ o. Ai me de me na mabema eye me bai kofi
ofi asan wo ha o me de be mana ofra Adom ha kura na wonsa beka wate enti kan akoma to yem na ensuo na wo ton no memu na bonfia hu so ne ton ne se yadwuma bi keke da bi yadwuma betime de empuntuo abrewo ene wo ma enti mo ani mmiri wo ho mbom na ye ne yie na entimi famfa so die bi emrewo enti wugusu a wo ye ne yie no foforo bi so sai ba na onye sika bi wa na de ahye mo ba bi foforo so wate me pache enti nyame kan ho na it is well ebe ye yie wate me pache me enase ama ye nua ba Agnes ama Brago na ye ne no adwetwen enkomo no ye ne na adwetwen enkomo no eno nti no awana ye show kakra bi wo ha o say etue ho ne yaba kwasima afo asere o say kwadwo say ye hold on yo ene na Atrema, Casadodo and Fashema, Eradicaso, Namanya Maso. Just one word is all I need. And do not bet you want Atrema, Casadodo and Fashema, Eradicasa, Namanya Maso. Just one word is all I need. Your word is a yes and amen. Your words are true, you never lie. Whatever you say shall come to pass. What's every other voice, so yeah. It's an opinion, they can have it. Eradicaso, Casa, now what do you hate? Every other voice, so yeah. It's an opinion, they can have it. Eradicaso, Casa, now what do you hate? Wasem, yes, Sumo, Unami wasem, yeah, wasem, yes, Sumo, Unami wasem, yeah. Eyampa onyame asem eye no kware na ye nuaba eye ama Brago agi abeka na asem no twa ba bi ye me yakakra na sabe yese esuhyen wo hoye mu anfa eno nti enya ye nuaba ma edubu ahene a oye executive executives no ho ewo Odona Market Association no wo company fo no ho ye ne betwetwe nkomo na yakohwe se koko football bi aba ho ba bi na so senate eno nti yenkwa ahoma no so na ye ne enua be ma edu buahene entwetwe nkom papa mo akwa ba yeah enua o na mo tse Yesu na dom ti me ho ye ane na wo so so aye yankopando acha oyire ne nkwala ne nyina ho ye nyame Adom obi ahụ ya yire de ji so pe bi mame na me wo yire wo ho ayi akua boacho but man fada mame nti ji so mo pe foforo mame o sa mate ene na ye be ye no so ho adwuma ye be ye na de wo fie no ene wa kansam de bi egu na so ene ye na National Women's Day ene na kasa papa niye yo anopai ye frewa nye bonne na wani msani ya yenu ya mani ya maame no wonu bre wonu ho ewo adwuma yemu na nche bia na Ghana ha de ye nyina ye kai Odona Market ho ho hye yedwane hye dwure be ma no dodo na edwetire eka mu na ne mu an ye sa aban ba se obeba bebua wo mu no kure nie aban de wose aye wo yo ana wode oyo ayo wose ose kanse wode ose ayo eno nti no wa pe bibi kakra ba se yemfa ema adwadifo mai na wonfa ma won achi dom
enso so no oni enua man bi bekasa no ebi enya sika ne bi ebi enya bi na mpese bi sase anopai ekwan ben so hihye ben edi gu akwan mu a na mode emma ya won mu dwa ehye no sika se mo fa mo wachi dom me da wase echia wati efo nyina anopai etiefo joso mesrewo wo ye intro no na wo ka se oba bi obo bi din se waka na asem na nka meti asem o kan anka mepe na asem ni yetie na asem ni nyina ne se edwa ne hye wie ye no ye ba ye diska kakra ba se enche madwadefo ma no na ebi anya bi ebi nso anya bi no kan won ma anya bi no ho na asem ni nyina eno no aya no kre said your work and say be anya bi no no kre na aso da bia ya na ntiasie bi o ba bia na nya adwuma papa di asamba se ya na ne kan edin e say edwadifo ye hia sika me hwe say be me shop am team no ma maintain shop no over 13 years me just ekuta me wo ho over 400 million na egaya she da krope aban so bring sika na bring me 2000 na say 2000 okura no ansa ma me kamensa na fe asame tempentem kwa me 200 mo me kasa ho ne ade edin kakra egya she 18th of November na aban be mo so beboy omo bae no NDSSI for bae na master for so bae Inti pombe register according to no 2000. Inti ma NBSSI for no for nipa 1000 and master for so for nipa 1000. Master for sika no mo so de memai no na ye 2 million Ghana cedis. Inti sa sika na chema nipa 1000 just obi abenya 2000. And NBSSI for the in fact am to din amfancho Nemo omakacho ye say ombe start aye disbursement no enti omukura de omo asane sika no mankofo ewo omo phone so individually okay omo sane ma omo phone so enipa enya bi ni nyira nso so e ma ye ya we say omanya sika ne bi enti obo de no na nya de a ye nkọ ho ye mbra ne asembia na omunya challenges kakra enti ye kọ ho na ye no mo kotena se ko kan na anche ana covid no so nsensem no san sorry ya no so ko yensem bebre enti wo mo no aka enipa kakra ye so mutua but ye call Christmas holidays ne ba ye no yentimi nya wo mo Mr. Dubu ahene won ma on maslock asena na so mo wo other side no me wo NBSSI asem so me wi ameba maslock okay all right okay enti NBSSI for no aka enipa kakra ezo mutua sika ma omo na enti ya wo me say o ma start asandi bi ama ebinum nso so enti a requesting data omo de eye adwuma no omo ma sandi ama omo ene omo a aka omo de ene omo tadi nsa wo so enti yensa be candidate na ebia this week ya yesimi bia yensa be candidate no na memra master for the no so womo ho ana ye face challenges pa seriously omo che share ni mo na ni say master zika ye mfan she obi nsam e ma onfa ma obi nti woman nkasa ana be che sika no e wo table top in fact ye che sika no wo Accra Digital Center ho na omo de check ne be to edwa no ya account mu na ye yakọ withdraw sika no asan de ama wo mu ti ni e pa o sika ne ba check ne ye ne ekotua no e mature 3 days time ni yakọ withdraw sika no asan de ama wo mu bi na wo man kasa ahihye sika na hye envelope mu papa mpacho ehọ no san chire mu bi oni enti ase yi okay se master for e issue check the check ne bere yen dwadifo no na yakotua check na to yen account mu in the name of the market no account mu okay enti sika be mature in 3 days time and mature master for ne beba na yakọ withdraw sika na free account no de ama wo mu
na woman kasa ahyehyɛ sika no wɔ envelope mo 2000 yeah na omo di sika no first day aye no ye wie sika ye hyehyɛ o bank hɔ a ye wie de kɔ MC hɔ ekɔ declare and say enipa a yensa ka o sika no 200 ana MC say yenkɔkyɛ ana ye de kɔ Accra Digital Center hɔ ana ye kɔkyɛ ma in fact edano nipa no nyina na say maybe out of 1000 and 4000 200 sika na munyaye for the first time no aye because next can be about in changes. Okay. In the first time about 200 people. Okay. Even 200 and cry and yet 125 people because any padona in the hole. Or more do list by no money hole. Less than a swarm of the year, Jumano, a master of fono and a day less than ever. Ye kuta list or more data on the fire no. A mono more picky on my list no more. And the Adena quite to say, yeah, dear. Ye can who because he can't be told an account to Munti and I involved. And a nipa ye chisikana mono a yen call for in say ye share near monitor at the end. Ye chisikani via Sicano de Becano and fan say first day no a canipa 75. That's 75 in Sicano. And ka maybe him say ye best on the aqua to account in him. Ye can master of 40 debi, master of 4 sika. Almost a church check at Toso. At the Bank of Ghana. Hey, Sicano, Oman Farmer. Hey, Bo. Balance in a car, and I say 200 people, and Mamma 125, scanning Bineka 75 on Crofone Sicano. And on Oman San Farmer, Mamma signed this Canacoy. Almost signed this Canacoy. What you say, what you say, Matthias, and one Macacra. Mr. Cram, Mamma. And he almost signed this against some of some of the Bemaye, yet you got to account to me. Not time I saw much and a small or my back. Yaku Yamon almost like this kind of coy. And he check on enough a bim babim. And he no one could dinner was one check for a samba. In fact, I don't know. Seka now were yes, CEO, or ya dear papa, Yanko Ponchano. Sudden go for Bonnie Diameti and yes, I know here. Or ya dear pana or fossil or monomai, a nipa 300 check. So I check no eba a die ko eba the following day. And I you could see a good account in. Oh, Mr. Dubahi. No, and no, I say 300 near the mountain, not 75 in the count. I had 300, and I also say, Daddy, and only a separate. They know you're separate. Eti eda almost share say on my baby Chisikano was Friday. Na ye could draw no, Nesicano and mature account in him. But necessarily Chisikano also. And ye catch on the sanity there. 75 na ye chair ya a kayan. Omonko fa says Sikanamara. Na yen chair says Sikanama nipa na woho at that time. Not say Sikana mature bank on your coiba. No, you know, Mokoya, soon or Motiafe. And Moko face can buy. And you started chasing Cano. And you do on a meme signature to the account. No. And if the whole Echo Bank or you call a branch or at the Bracano, that's a cano mature. And to the Echo Nima and the Koyi Sicano, MI. And no credit convoy. In fact, must look 4 cars. You know, convoy near the Koyi Scanner the buy. And you Koyi Sicano buy, ya betcha, you know. Sicano the car, you know, almost had the coy. Unim the car. Yeah, you need the car. And Nipado draw Sensica. I quite to say, can Nipado draw bear Sensica and a car. Madame, yet better say 170 something. Records me now. Okay, 170. You can't say because 300. They are not cabe 130. And now so sells 300. Okay, 100 and something. Almost had the Sicano Sankoy. Christmas ni money holidays buy nyina money ade na omukọ holidays no money yanti o monka bi enti free holidays ne buy no yesa akọ omo ho yakọ na omo kire say in fact ya to aba na wie change of government omo ni CEO e wo omo ho
a obesan check ama wo mu enti yemma wo mu bre also say change of government ai eno ne office wa na so say change of government wo oman mu nyina ya to aba na don na market issue dey say na ai na change of government bi anya ma na mboa okay enti no yeah no say o man fa check no ama ye nya check wo ho nti ye watwen ye mu en ko request say en ye sika na e kaaye no o mo famra me chema nkofo if say nkofo dia nti o mo headquarters wo no mo kan say so dia de na ye no covid-19 o mo ntimi sika na ma Accra Kita Center ho nti yemfa nkofo no mra o mo office or region ho wo Accra Koko board ho na o mo nche sika no e ma o mo ho nti yeso request ye the sanity dia any list na akano o mo my list no na yemfa nkofo no mra so that e betimi monitor covid-19 yeso yempese beba ho what you fear but actually the emu ya no say o man kasa e frem nkofo se nkofo mra office ho wa bra list ayen kan ho asem no o man fa mayen nti after today sika ye kotia Kita Center ho the last one no the kai no e wo mastrok for no ho ma me ba o papa edu bu ahen na wo hwa adenti no mo aye bibi etesa ususu se eye kududu bi ya ba mu ho ana susu se sika na momo de mo nya kakra ntia de fa ne koma nkrofo fufura na so se woni manioma bi ho ya na be hwa na obi kotokuo mu surudu in fact se sie ya me no ka say de yin ya bese ya baji atum se kurulu bi akoba bi na asamo a omokan ya anye yede na yede apoho for echina ene say yana mo beka asamo be ma 2 million Ghana cedis pe yenko for be register entina mo kan sa na chese mo fa ka say because some of the because anya yenko na disaster no ato yen na to bi mo disikani bi bekwa kotu yanko for dia yeti ase a enye yi ya samo say dro no ene say ye pesanka wo won CEO no ene chime ya na yenhwe ye be press conference eni padodo o monsa ka sika no sika o mka som de be ma mo nya bi ekwanya masroko de yafa so nyina ye be ka magana fo nyina ati because ya next so mo ni mo ni yie ni sa kwa oh ada no mo so mo yes sa kwa na sika man be fa nipa duenu asam ka enipa wo ha na mo sika mo asese na mo di sika yaba enti samo de ama bi na bi ama na mo de akwa mo sa fa wo mo de mra wo mu sika no kura no mementi afesa ya che sika wi ya ka no mo de how meanwhile ya kan to na mo di sika adentina na mo business mo che sika no mo mo account mo ane check ne beto ya account no ya reduce eno kware kan mo san de akọ adentia ho meti ase enhye da nya yie sa but I say me behave ntino de muni achire so de tiafia enye ye no yenso so ye tiafia enye ye even me particular me tiafia enye ye enti no ye pesenka on say eni padodo na nsan kan sika no enti ye pesenka yenya ma obi ansan kan sika na masrok for ye ne wo mo be dipa because aban si enfesika na mai sika na ye so we are waiting for the last money Beba, you have a press conference. You gaba yenkrata ani ade nyina. And press conference. Mate. Meso so yenso aye wo ha nyina yenso be dia ni be dia chire. Na ne sese yemo dia mo nsabe ka no ese mo nsaka. Sanse se meme be ye adwuma no na aban amama adwuma se na aban be boa me. Na so sika ma be kan yen ye tiri ye number mo dia akodi sika number na fe bi benya bi na bi enya bi. Na mo first kan mra so na mo mfa amade a. Ene na akoya asem sebe. Yeah, like Timesre, adia moyen in nei. Moyen yameso because a lot of members no, ye no makasa, aya no mufese bia, ye na ye da man as kana be and some na bibi. The last 2 weeks. Na mi de kokumase. A rebi catcher me say, omoko Momanda station ba ko Peace FM, omako Atenka FM, omako other station. Na omufro so master for say
Omone Mumpanimfo awie sika ni nyina akodi Mumpanimfo ne ade enti me frɛ one Mr. Dominic ewo omo national office o ana me kan san sem nyina kire no papa wonim asam no me no se ne ya keka kɔ no me mitimi wo se kurudu bi ya ba mu wo ho ba bi o bia allegedly bia kurudu bi ya ba mu wo ho nti no de ye de besi ha wo hu na ye de ani de akire mo ye bibia press conference nya de mo mandom fm ya so ntia ye beba abegyina mu na yetimi abɔ ho kase no so de amamo ye da masa no pa ba kululu de trust me kululu bi antimi mbam sa wo hu omo wura dinya onzango odi nya botre mo begyina mo na so kululu ni man ti so amobeyi na hwe kululu bi antimi trust me members no obi ankana komanto ne yam mo sika no babia ewo no ana ye nsankae obi ansa beka ne de mate obi ba ne sika beka kululu bia mbam mate kululu bia mbabo bia Mr. Dubu ahe ani ambida no pay ye beta mo achi why me da se pass no pay so oni ya kasa na adwadifo ma no dodo na wono mo bi ani atutu ato won nsem ntimo hwe na mombo awo no ma me ma ni ni wa mu ni ho na niam ho over 1 billion obi niam over 2 billion na 2000 cities up to now and ntimi kan sika na how mate ya men kan ho ate Mr. Super. That's papa. Adolfo ye nua be ma ye papa ye Mr. Dubu ahina ka executives no ho Odona Market Association no na ye ne no adwetwe nkomo ye nua ba amabrago de betu dwa se sky ye che no nya bi na nipa dodo na nso nya bi ye papa so be confirm na se na sika ne di akone ba na di ade nchechei medwene ho amenti ase nti ba bia sika na akohye bia na se atwe ne pie obi kan asem where the money go dey eno ntina eya sembisa na miguso me say ye na me nua ba me baketoa me bibia sister Sandy be a guy sister Sandy be a guy mama na what to say Yesu adom nti me nso so me ho ye na no pay me hwese na watwi wani achi na enkwale so di wachi na ensroma yere hyiran ma me no so per life sawo ko be bia me mfa me ho ntina no po afa ho sa no mfa me ho me ti amra why ya dia ti amra ti amema me ntina me to na Sandra Kakpo nso ta wachi baby abefa bia no di wachi producer papa hu otu na ya no di akire sa na mama na wo ka circle assembly bo me mu yekoye bisanyom was circle ho na no kre omo ani omo twetwe ko nipa be 20 na obia da na na do ase se circle sheye no wa bre wo mo me mama na me nyinse ho mfa ahye ane enti mi tie na mi bisa aye wa se eno na wo ken me ko ho ne die mu aya mi ngan ne se obia nsa aka eni akabi bi mu di akam me ho die mi ni koko football omo chem so mo nsa aka na emu mo be renovation ba me entertainment idie me yon consumer so ya be consumer so enkwala yi me mamu nyina congratulations mo ya de papa we your friend say sweet girl G9 udin edo me pe wo hair no so pa o star now the youth no you know how many years 11 ana ma brantie nso me de free ha say na e ba brantie gamado so nya sen 13 wow ai ana abrantie de me hwe mo ma so na hu se wow ne abrantie no abrantie ho te sen yankopon dom me so me ho ye enra ena nsroma eba na wie ye kra chese 17 weeks after 17 weeks 17 good weeks mabo adwuma of live band my idea Ghana high life music wow there is mama Adom TV wa ajoye Adom TV dey wa ajoye pa high life no be je gusan say Ghana ya dia rich culture na onim dey me fe kora ne se nkwada ye pagya high life no sande ba no high life na free we no so entwa mu dawo se fe no no onyini bent wo dey nyini na Adom TV afa se no nti no be fa boy ho so efa ne say ye kenti na high life no na mama nkwale o mu bubu age ba me sha wo se nkwale ba ko 106.3 omo nyini 103.9 nkwale nyumo mbetu ayi lyrics amen shuma say no my skills
Enti no anopay wine winners no omo didi so say pacho abrantie ni ono ene di nkunim now asem ne say for the very first time no and Shoma Ashanti region. Me ba ma yema ya tiefo ne ya hwefo na hwe Facebook no mo be hwem kwada anketu onyankopon di nim de anwumoto awura wo no mo enti mpacho mo mra Facebook na mo hwe ye winners enkura ni nyina ye winners de but me ensen na wo no mo ete ha no pay a chese de odi kan de otos no de otos biu eni enti no mo mra Facebook mo nyina mo mra Adom 106.3 na mo be hwe eye me nananom yi ne me mai won mo studio hanom mama sana na mi chemu no omo di nkunim no eni na no kre ensoma ye free and fair sanse o hye vote na de adwuma de sefata didi so no an etokoye o he social media even cross social media na ebisa say predict and win edi omo boy omo ahyehye maye no kre ye ko he vote na anya omo ahyehye na omo vote na eni gisem say for the very first time Ashanti region are winning in Shroma. Oh wow. Then Rasolo kwa no muchu kumasi. Omo bechi. Ni just sense Shroma Accra Takra Day. But for the first time no, Abrante Ajukru no. E de call Asante Memu. Hey. Na nanom nyina ata na channel pe mama ahwe bedwama nka go se videos na nanom e de brey no. Sa. Enti yedamase pan se fiafo nyina so so yi mu. Ti e ba ya na mama. Omo beda Ghana fo ase abrantie de onya ye no eya mambio me ba se nya nko afa nko kumase ho mama 10,000 me akra me de wo 1,000 sa ani me so de wo wo nya me de wo 500 wa ye adwuma ni to de offer 1,000 na ma fa 5 no yakopon ehira nkwada yi na omma mo ho ban na omma mo nim de empem kon kan na high life music ne de ye Ghana fo ye bibrem ha ye de ma mo nya mu nto ho mo nyini nyina no na mo de nyini ko na mo ma school kon so ne adesua nya den ehia mo ne mo ni mmere na mo sua de onimade na asa nim nyom to a o ye special so ati ase ani enu nti no me mamu nyina amo me mamu yakopon on hyira mo ede na wo kan the nice ede na wo kan kire Ghana fo maka chom se me do bibia vote man umra Facebook mo mra mehwa babawa oson no pa se omobo me from the start ama me di second nti asedan komo Kamado Achomeda obibia se Ghana fo nyina ena aseda kese nso enkoma Adom TV fo so mama your opportunity we ya yetimi die talent bi me parents they be am bo mu di because omo bo am pa omo call up and down sa me costume nya de na omo bo am ene asaman kese fo mpenimfo nyina me do bibia mo nyami shira Abrante Achomeda Ghana fo nyina say am supporting me ometuma aje crown to the voting and no more be brave supporting amu budget me so ne my fans we do be as we da Adom TV for us so create opportunity and so man kwade mu kasa do na woni me pesa mo hu ya nwom ga tie fo tie mu na women's day on be bo amu am some be ma amu women's day omu che mo be tonyum mo tonyum bi ede ema nyina wo wiase nyina Ghana ha ni wiase afa na nyina mo fa nwom ba ko bi ede ntwamu na ja Ghana fo so momodian no wo no mo emehwe mo no mo mehu Abrante hairstyle ne nye be didi ne ho na nsa na hwa Abrante na wonyam ne na mo fan ko me enko Sweet mother, I'm not gonna forget you for this suffer way you suffer for me. Sweet mother, I'm not gonna forget you for this suffer way you suffer for me. When I no sleep, my mother no go sleep. When I no chop, my mother no go chop. She no dey tire. Sweet mother, I no go forget you suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you
Sweet mother. Also version. Also Sweet mother. I know forget you. For the suffer way you suffer for me. Sweet mother, I no forget you. For the suffer way you suffer for me. Oh, I'm saying that I'm a women around the world, you know. Yeah, don't must say. Someone a war, yeah, no, my mayor stars. My head, that's so my opinion. It is my prayer, I say, I didn't protect him from the evil eye. Amen. Now, we want you to share. Amen. Now, talent, so. Ade man nye den ma talent no empeja e wo Yesu dim. Adofo me pacho sister Sandy be a guy. Sister Sandy be 020. Adofo ye twe ho ba se am ko ba bia o ye ba se a Franco Trading Enterprise still phone Papa Fie, Samsung nie, Nokia nie, iPhone nie, say your printers, mobile phone, accessories. Franco Trading Enterprise afa our no one TV, digital television set, this satellite, any ultra panels, abomuma. Franco Trading Enterprise, Facebook, Sauko Franco Trading Enterprise page. Nasa likes number 100,000. Ayomwa, anyone Samsung at www.francotrading.com. Android app, Franco Trading, Instagram, at Franco Trading. Nani pabadi for dosunti. Franco, the Momo pay code number 189480. Your branches on the Bebre Wagana baby, Nemum, head office on the Twaya Dabraka, opposite Roxy Cinema. Hacho, Franco, any Accra station, any MT and the DNMJ. Also, Wabay Eco Bank, Accra, opposite Menaba building, and a La Paz and Suye opposite Tama station. And our prayer numbers in Nani and Chauntum 0246 422 338 and 0546 133 188. Franco Trading Enterprise. Still, phone Papa Fie. And you're not going. Good morning. It's breakfast time. Start your day with Indomie. Machio, anobody Jemreno aso for Indomie show no pass. Indomie instant noodles tastes great. This advert is FDA approved. Hey, Papa, no. Where's your friend Atu? I was at the bar with Atu the other day. He had bet on the game and tensions were high. Then Atu said, Charlie, we go lose. But I told him, Charlie, Vim day. Go! I had won 15,000 Ghana cedis. Then Atu said, we bet for the same amount. How come I only got 9,000 Ghana cedis? Then I asked him, you didn't bet with Bet Planet. Wait, he didn't bet with Bet Planet? He didn't bet with Bet Planet, oh. So I went to take all my money. Then Atu asked me, all your money. My betting people said I should wait a few days, oh. For the best odds, biggest wins, and fastest payouts, visit www.betplanet.com.gh. So Atu, where you there now? Still there, the line inside, oh. This advert has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana. Bet responsibly, not for persons below the age of 18. Rise up and be a star. Strengthen with BX stars. Power. BX free and ponsa for pharmaceuticals ya grofo fra. Ebwa huna metwetwe ne pai wa aduane ayedie mu. Ne senti BX bua ma yenya aduane ayedie mu mfaso. BX mamuche nam ye ridie mu no eye mu no na ma hoden bem BX medrian de die ho akono sorry zinc e wo BX mu no abo ma mofra nyine yie so we yare na wa hoden sutia for BX na ma wa hoden samrantem in your veins regain lost after strength in your memory for BX na ma woma wakokura enu abre wansu bi BX tablets means your pharmacy shops and the chemical seller shops at home, baby. BX, a Yamobia. Miami was a meridian yankasa. Sa F-Pack ye dromapa. Etu yare tisapo mumre. Etipaye feverishness, kata, cold, sasabro, and honam yawe free jumading. F-Pack ye bushe droma one way dim fidun sianichi. Asmani also yare for dear. And sasa wa F-Pack. Ubenya F-Pack ye juman tem no drugstore se wo men munina. Sa ufa F-Pack nenu now want to wa. Kohun doctor.
Afe FPAC Junior nso etu honam yaw mo Freddy busumi nsia ne ekiraba. Esa honam yaw, catarrh, feverishness, cold, ni flu. FPAC Junior blows your child's pain away. FPAC blows your pain away. Give us pay capsules. A memory. Manum bia ye benamua. Kani metutu ya na minkuma bo asese de. Petro esa kum benia G. Give us pay capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules so eh. E man meme nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yem timotete wo mo no. Yedro no. Manum bi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey, give us in row. A man need ya bebusiemu papa. Na bemaka give us P capsules. And ni give us core capsules bomunum dia. Na eni jeni ahwodeno. Wabrudo. Give us P capsules. And men wadi if you do what you do kronkwan efa. Give us core capsules. A pain for a bata one more menu for one kwada woni if you do me nunka ho. E wo drugstore beer motofonko Give us Herbal Center. Teshi mobile. And na Teshi Adriami. Phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD Ashusha sa ejedi enkrato imu aja tumu se eye. Adom FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. When a tree abasila na Tego system Tego sisters penny ne kakra nyame shiramo oh ono kwafo ni yewa okay bemu na o shejina ni dobati many ring was seda me wo kwa master bi gina mechi ha o see and then I had do see ya done kwa master no gina mechi na o ma me taps many ring was seda many ring was seda many ring was seda Gengeema Majinedi many ring was seda. Oh, I'm ranting. I'm Ishramu. And the one they didn't would akra. Why na yen I would that ende. And a year abuafa one time a chi am I a day. I would da and chia ebremo a MTN everywhere you go. And they almost said men can't say. And they say ope MTN mupai content. Oh, MTN. Or some men can't say. So what do valid national from the 2nd of April 2021. Oko yisika wo baabia. Ese wo do valid ID card o de ko. Sane be ya kro no boni ade na ekoso no betimi aso ano. Udu momo agent point bia na wetimi ayeden wa transact wo business no with your ID card fefefe na oko baby.
or say, please note that this is to help you keep receiving cash and just handling your transactions in a safe and secure way. So when you scan if you what do juma if you sika some efa momo hono ubenya no krojen a wo help bia intimi mm into say that is why we are good together. Just momo it everywhere you go. And since I would do our da bomodin ada mama me ne mete ha bomodin e frɛ me numbers no 0302 216561 and now 0302 216562 and yenua man nko na e frɛ and ye mada wo and a special day. It's in your man on Kwan, Yesho, when you saw a befre, one abadayan show on yum, one war a year, tima. Make us a memory need to my movie, dear, but yeah, the end was return. Yen you have a biwa humano so. Hello, good morning, oh. If I show good morning. Yeah, yes, darling, when you are babbing in Africa. But me the Rita Dangbe. Yo, Rita, me more fish up, and nay, madam, me more fish up, and I want our wish. If I show me first one, and then I want 3 years. Hey, Emmanuel Ashite. Hey, you wishing happy birthday. Why, little man? Why, little man? But I'm sure no on money quite mammy. Amen. And only non to embassy me, so I'm soup. Amen. Amen. I'm money home buying. Only free. I heard the bay or how be mu free na shassia when you're famous and because him Robina 106.3. Amen. Yamen can what? Amen. Yeah, that's papa passe and pay. Also, what free. Hello, good morning. Morning, Maame Akua. Yeah, me mo free shapa o. I think come at you, Maame Akua Gengeema. What's so ye Gengeema? And now Maya would da. Women that I am in PSO this kind of day. Sir. When you see me, and Penny Kwamina James. Kwamina James. No, when you're 2 years. Hey. Oh, I said, yeah, that yes was can she ransom be good so can she ransom good so. Oh, Yami Slaw. I want quite I'm on quite the bed. I want you. Emme. Yes, Yami Slam will be beyond so bed in the birthday. I feel mad this must very start to up level. Every animal, wish it to, wish it to. Oh, dear, wish it to. Many speaks, I have many as a birthday. And I didn't see him in Kuma for many birthday. Hey, there is start to up level. Mo, why are dear, so I wish you to. Yami, should I watch it? Mo, why are dear? Now, and that's also a very special birthday debut. And yeah, papa kwesichum. Katie. Katie, and we can't check Katie, so I dodge me a check. I wa Katie, I dodge me a check. Just say, who Katie crack over 3 months. Me dream one mentiasi. But and I Katie, I would die dear. Na see you na ye cambo mu na ye de would da pasronko e de amakwasichum ye mpa bo nyina ne se rade ma no enkwatenti ahoden wo mu na ontime ma adwuma ye entompon ne enso da woro ma na da woro ma ye nya bi nye enfa bi nhwe ye busua ne enfa bi mu awon asase etimi de bi bu awon enti kwasi de me kan nyina ye ba ko pe rade ma wa hoden apomuden ene nkwatenten eno ana hia me bi sade amawo Yankopon hyiraw na ye nua bi wa homa no so ho. Hello, good morning. Oh. Morning. Yeah, me ba ben ni na frefi he. Ba say friend Doris, me ka say man say kwapem. Yo, Doris anya me ma wa free shop na ye ma ye danti no. I think of it. I think say na etin kwem. Amen. Ba say me wish Lorisha Novisi happy advance birthday. Okuda any birthday. Oko school bilingual school. Madino Bojo. Yo. Me happy birthday. Me friend Amin Quantin say the man. Mo why are dear? Nyansa. When you feel saying 14. 14. I say you. Yeah, that yes was say rather cost no more than home by man. What it? Amen. Yo, me that say. Hello, good morning. Hey. Appreciate po miniaba. I come to you dance any tears. Oh, Pepe. Yani ameni edi ni yiye.
Sape. Your frost saying Afrifi. Me patch from me dear Jewa. Me free so excessive. Yo, by the wa papa bi. Mame, one lady na would no pay. Oh, me patch free on the 4th. My pressure, me. Ah. You say me my do no pay. Yeah, me bear my on my near champon. Sinapidia. Now on the 4th any birthday. And I papa Adom Chedria. Beba o mania champion ye de oto nwom yi. Obonyo me pacha. Nicholas ana. Me pacha ne. Ah yo. On the 4th na any birthday. Oh okay. Yeah, meant to me and we no. Na me so for ba ko Adom Chedria second chance papa no. Ono su fresi akwa ha. Ono su na any birthday on the 4th no. Inti mpachane na menya chance nti me wish omu nyina belated nti ya me hira mu nyina so ma me afia da ko me ba to aba ha o mpesa obesi akwa ha meba besra mu na obesra ye meba besra mu wate because me to voice kra na me ye me hu phone so kra na me ko me be ye na something is doing you it has sound of joy but that's yakopon hira wate amen so me pemu asem pa that's yo Bye. Hello, good morning. Good morning, me pacho me nua ba ben ni. But for me ancestor me dey continue. Ancestor ni Africia pa. Maame Akua ni Africia pa. I think come to invest. Amen. Oya Gengeema. Also ye Gengeesios. Na ho na edi na woda no enne dey. Maame enne. Me danya me the way papa osofo owuto ansankwa ho nyame ya doing efia da nyame anka ya ntiasempa tempa bonza ni obonza ntite ya anye yie no nyame ahoden dia wahwe bia no onfa hye na nam no ma na hoden no omma na nyinte sanse de oye no obuaga na fo nyina nyame hye osofo bebre Once Maame Akua nyame hira. Bye. Nyame hira wonso me nua ba nyame nka ho. Hello, good morning. I me say wonso betimi afre na woso wa ba we hye odofo papa bi obabi wukunu bi ene de ma no nko an ye agi wo mu. Eno nti emema no momonchi ano enka da mu ne. Ekira no mayi apie nyame ya adom a. Eno nti no bi woso ho. Hello, good morning. Yeah, last caller nie. Good morning, okay, chire. Morning, Maame Akua. Yes. We can say here some market street. Aha, sama for what to say. Gamia to Mobia, hoye. Na patwe frost saying. Yes, Adwachra. Adwo din edu. Ho na edi na woda. Mpata ya mia. Adwa. It's not dear desano. Yo, Yakupon Shira no man quantity. What's it? Me ade bia ni asase so asese hia me che ahoden ne kwatenten enkwa wo ho na ahoden wo ho a ne ohwehwe bia na urade de beka ho ti Yakupon fasa ndom wate amen that's Yakupon Shira amen bye anena ye ni say ye happy birthday ye de atwam awi an sa ne man mo ayade papa e man mo ayade na ema ye kan geisha samna ne dia ene na ema so yedi mu akotene papa ema de geisha samna yi twi nkwada yi ho ye de bi dware ye de bi ekura ebitimi de atimi de bi ye liquid soap otimi de geisha soap no to so ma na no de agu ne container mu wo na fe pompe ne se bobu ayi no enti geisha soap no de mu ahodo bebre ye wo geisha aloe vera soap aloe vera ene wo geisha coconut soap ye wo geisha shea butter soap geisha rose soap and a geisha lemon soap, geisha neem and basil soap, and also so and a geisha mint and a green tea soap. Nature say untimi emma we unya hobia ewumu unya ni nyina no e bia so de ye very refreshing mo aloe vera no and coconut no so ebe ma honam na ye mre na moisturize no fine say dry skin a shea butter no and ye ma wo rose soap no eboa
boa mama hwehwehwehwem na skin no so ayemre lemon soap no geisha lemon no so refresh na protect skin no and efe geisha neem and basil soap no and also boa wo na amajems bia beka honam nani no etimi ayi no edi na free ho eno nti bomodin ase ukodwa ma so a obepe bi na wato green ye white ye beige ye pink yellow na efe yellow and green and white and green ni nyina eka ho nti bomodin se ukodwa ma so a obepe bi ato na say ingredients papa ewom ne ewo ani say ababe bo apa bi ewura semna no mu a etimi kotia eye antioxidants na ewura ni padua no na glycerin so ebeboa wo ama honam nani aye fe ene ye kasai se wotu honam dua mu se bia COVID-19 no so bia nanzo se na uyi kire bia ya na yi se bia ohini wo free so bi utipa wo ho aye hie bi anampo no se feel so feverish ni sa nyoma na we eye girigidi bia no ane se wo frɛ 255 Vodafone Ghana's Health Medical Center 255 Vodafone Ghana's Health Medical Center na wonomo aba beboa wo eno nti se me kasa ide entena se ema yade bia emfa ntete wo ewo wudan mu ohun se ohunam na sesan bibia koso enko yie na wafre 255 bi na Vodafone for etimi aso mu na Vodafone omo operate anopa na wotwe edikosi anwumre na wotwe ane eda bia anopa na wotwe kosi anwumre na wotwe eno nti no ose stress wo ho kra and tilafie na frɛ 255 no na instantly no one mo emra no one mo behwe wo covid concerns ni nyina emfa emma insukom de me mama me nkɔ no so kitu em na mra wai asa na kra mbe wa ma me coffee no Onia, Shafi Fufro yasin yo na frokosro DSTV so. DSTV at the entertainment bebria wori we bushia peno ebrel. Enti ya krado na DSTV de ube frokosro ankasa. Ye the football akukudam, local drama kona kono, and in shows proper bi na ebremo. Enti onia